bamwe bavugi bagira ngo insho bine bizobe barabira mu mwaka gwahwire babikozereho kukora kurunjo mwaka ogum. Umuvugi Ruranganwa Omar Dauda yagira ngo hariyoro ahiteka tekereje kwigura omwaka ogu no businguzi ahabo kuba buri kimwe kikozweho okubasa kuretaho okwayanahana kwamani okwayanire cyonjo cya NRC. Tugeza kwetekateka moka tugeza ko obude tugeza kukola ubuntu nobadde okukola tugende tulayembala wanatambula this weekend nenga tusuubira bwe tufunyewo challenges zonna era tusuubira okumalira mu bifo ebirungi. Omar akamara omwanya gwakana omwaka gwahwire konka ngu akateganisibwa munonge motoka ye abo butaba aha mutindo murungi. Dauda Omar n'omushome wa mapu Steven Bunya nagira ngo nibenda kumara omwanya murungi omumpaka za Mbarara ekirabaherize kishani oku omwaka gurize kuhendera. Posiano Rwakataka nwe yasinjire empaka za Rukaari Mbarara ezo mwaka gwahwire aho Dauda yakwasire cyakana kandi Byron Rugomoka nwe yasinjire kikopo cyo mwaka gona echa NRC. Abavugi 3 bo bahamibwe okwetaba omumpakezi.